Ubat senal bol lalu baju Khuid bat tipat ba kum Madiah lalu ulong bol Shoh Jingieid ya ka sang voice of the people's party. Haba kran hol ka san pertai Madiah ulong bakanda wa pelong uban ya ka VPP kadai nama Nongrim jongka tabla kring u ka san pertai bantrei haba Khuid haba syai. Ulong bo yai ne ha ka Nongrim ka VPP ka bahikai pan agi Jingsynshar ka Khuid ka basuba Shopat ba. Halu ke jing ong ba Alden embassy presiden ke WP ba ke jing duk ke bajur ke dai na ke jing duk ke bor perkat om dai ke pisa u Madiah ong ba kubur ke jing ong ba Alden dai om ha ke wai kaliang bon gibre badok sisa ha ke bor pisa Namar ba kim biang ke mai kaji ula ong ba suka kale ke badai ban le ban kentiu ya ke jela Henry ke don ke jing duk jong gibre nama ba balai dang hap ban lek pan pisa nagi MLA ha ke pol election om dai bagi breu ki kangar ka don kam ya suka banwat igilenti ban kentiu ya ga yok kot kinong snong ha ka dai ber kencing perma jong usnem kat kena ispa san phuai ke bakren dom tang ba ka asam u himanta biswa selma ha bagi dai bat u kamput kamsam ke khaya bat asam u Madiah along bagi breu ba syong basa ha ka tan ki kran kasi bat don do bakren karbi bat ke jing bom ai upur usam ba syai ka pen komar jingmut ban pen bet ke jing ula ong bakadon kaman ai kaman lai lu jong kinong snong ibasa ha kete jaka syanu ki kwa ban lai sya asam ne sya Meghalaya Khuid sibon ba gini jong pe, but nganya thoi pe I fall in love with PPP. Balay nga fall in love. Nga fall in love but ideologies jong ko PPP. Nga fall in love but ke principle jong ka VPP. Mo te kani kalong ka-attract yang sa kamsan hima sima ba nintray haga bakot haba shit haba shy haba yes no mo te kabaar ka jingkili ka jang phi kalong pinya ne em haga ni kalong rim yes ngan stick ya ka Nongrim baka VPP kalahi kay yang bagi gileban bot gileban jit bat pat kanuksaman tay ba alel wat balay manaka khnam iklam sam skim kumbasam public ni and lay isam skim manta habashit abashay publicly kabapan ba iro i follow kay ya ki ideologies jong ka te ini kilong ibang adeban ay gisiro yero pipi ko hikay ni ya ka politics kumlo bakaday man long na politics ko pala transparency. Yes, nila man interpret the meaning of poverty mo. Ka poverty ka dan sibon ki meaning ki ka. Ngan sim kang katukat ni, but hapreng katukat ni ngan sim ya ka prime nani ka core issue jong ka jingdok. Yes, I agree with ba dan kumbuong ba ka jingdok kam daday ka jingdok jong ka finance and ay ka jingdok jong ka mindset. Mo. Kata ka day ka Jingsynshar laban lang. And they pimla ro ban aske ban dinay ban ong ba ban si ignore ya kajing duk jong gibreo hapo kabri unyaw trap even financially. Pigi breo ki bi imba imyat ki middle class ki high class katno kin sing to yo to pli uba tray men step ba men met la de yo tray la biang la dem yo tray habam do ri hodem habam kan bodan haye te kawai ka mga yo i kalong ba kasorkar kalong very keen ngamong ba ngamong ba ka bakala em kasorkar kala i ka baday haga ba ka develop yung infrastructural development like road, like building, like bridge, this and that. Mo interior area la yo surok di sop road nila yo very good, nice. Mo tenray ngayo i kaprati te sila ba nong ka human development kajing duk kajong ni kikasi beli pengen anuk sai pika ban pensisya benginduk
balay hakapor election hapan lekpan by school no MLA hapan by hospital no MLA balay nday hon gani kajing long jong kajok eh kay nday bagi bro gilong kiridi manulam lagan man syukrong ba tapi ba na slow ban dong ba kasorka kala day ban wat ikilinti bentaan kung no bangi ngin kintiu ya ka GDP jong kilong song stong jong kadang ba nginya kot kerdan bat kiwai pat tapi ba pikali ya ka 1951 mo ya ka ba himanta biswas ula product na kabanta ban pek ya gi nongsong sinong mo kita kaput cogi kebeladan way back even before 1951. No, but let's say ngila ban ong kata kupol try ngam baklaban ong ba yo gidang haba po ba United kasi Jingieid Council. Tapi menta kalong ba kibriu kibasyong hangto Kidon kibriu kiba majority ki speak ya language chong ni. Kidon ro ki jaka hakaba ki speak ya ga ktin karbi. Mo. Te menta kajing bom ay ya ka clear demarcation ya gitu ki area kapan kumar jumot kapan thakle ya gini ki present autonomous council ki jogni man solve ya gini ki issue te niso to ba kamlong ga basok niso to ya ka sarkar kalale ya ka ba tambag ni karpa ya ka sarkar ba once they know that this area belong to us, it mean belong to us. No debate hangno pin confirm baka belong to us. Pa igibri ko siyang to se. Pa igilan ko jang gito gibri se ang to. Mo te ye jong giway nimtre stang si inchi ba ye jong ngiro ngimte ken man ai. Hanay la don kam man don ko compromise sang ni hang tai. Let's say ka bamla ban lai. Te hangta ka wan ka keep and take policy. Te at the same time ni hapro ban snotho nagilang jong inong sino. Pingi ban ayro ya liberty ya decision ya kinong siyang si ay bagi kwa ban part ken mo te kini kilong ay ba kajigyo iga berit jang ba kasorka le si gahaban kampet binya kan